Sunce ti kaj sem. Šta je ovo? Dobrodošli. Še crse. Če bombe ne deaktiviramo, bo raznesla celo šolo. Mir. Če raznese šolo, bo raznesla tudi akvarij. Kjer pa ne kleše? Hvala Bogu, da smo živi. Pač drugače, to je bila samo lavina vodika. Nimamo več veliko časa, daj pač. Ker žico najprej reže. Pa to boste najbolj vidi. Vse se vidijo. Pa zberi eno, no. Da smo žive. Zgleda, da nam je uspelo. Meni se pa zdi, da bo to samo mikrovalovka. Moja kvinoja! All around me are familiar faces. Because I'm happy. Clap along, yeah. One does not simply walk into fourth grade. Ali pa če rajši reče po domače, ne more kar nekdo priti v četrti letnik. Zdaj so sorkovci. Ponovno se srečamo. Čaj ne pa. Zdaj pa dan zapisal. Če boš tako nadaljeval, boš dobil črno piko. Zdaj pa se šla predaleč. Vsak teden, vsakega dne, 365 ur na dan, si na milijone, tisoče, celo desetine ljudi ne more več privoščiti kave, ker se je ta podražila za 5 centov. Kljub temu pa se morajo nekateri dijaki ustati že celo pred začetkom pouka. Pomagajte tem ubogim dušam. Pokličite zdaj in prispevajte. Ti si več aktualec, Gary. Kaj? No, pa če kar začnemo s prvim vprašanjem. Če se učite sproti, to ne bo velik problem. Saj se učite sproti, ne? Ja. Pa dajva. Kako se imenuje glavno mesto Kambodže? A. Bandar Seri Begawan, B. Cusco, C. Phnom Penh ali D. Ja. Mislim, da tam. Ja. Ajmo, mozgaj, gorenc, mozgaj! B. Zadnji odgovor. Bravo, gorenc. Bravo. Sedaj pa sledijo glasi. Poletje. Chris Evans, Robert Downey Jr. in Brad Pitt so vsi zavrnili vloge. Pripravite se na nov
akcijski film. Naši ljudje padajo kot matematiki. Ljudje, ki so napačni ljudem, ki so jih izdali. Zelo so napačni ljudem, ki so me izdali. Drama, Smo preživeli še to uro, da to preživimo. kot je še niste videli. Razočaranje, Jaz sem pomislil, da vam to prosti za bavico. Prevejte pa bi. napetost, To ni igra. ljubezen, Če slučajno umrem, povemo v plesu, da sem ga imel rad. in izguba. Moram dovedeti matematiko, da trpi površnost. Prej umreš. Jaz sem ti dal sandvič. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. From the cocoa palm family, there are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. From the cocoa palm family.